akandoyi cyangwa se umugozi baziritse koroneri Fureko. Ne Fureko ni bangamwa buriya ni umuntu ukuriye umutwe witwa Gumino w'abanyamurenge. Urumva yafashe abanyamurenge, imfura z'abanyamurenge, imfura z'abantu arazitwara ajya kuzihuza na FDLR, ajya kuzihuza na Maimai Wazalendo, ajya kuzihuza n'abarundi. Urumva none kubera nyine iriya operasiyo yabaye bamuhindutse ngo niwe watanze amabanga, ngo niwe wagambanye, ngo niwe wakoze ibiki n'ibiki. Ubu bamuziritse Kandoyi, sinzi ko yaramutse ahubwo. Ndagusuje nkwifurije byiza ahantu hose ratandukanye inshuti muvandimwe ukurikira ibiganiro byacu binyura kuri mabiro mukunda muri benshi. Nitwa Ajabo Marashi, ndi kumwe na Nikora, nizere ko Nikora umeze neza. Yego meze neza bwana Marakiyawe. Tuje muri aya makuru ageze muri aya masaha. Ariko mu bice bitandukanye na Minembwe twe tumaze kuvuga ko imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye, ariko hari imirwano yabereye kwa Murima hafi ngaho. Imirwano yabereye hafi yari imeze gute muri rusange? Urakoze cyane. Mireka tujye muri Minembwe yose. Minembwe yose tugiye kwijagata. Tubabwira uko bimeze. Niko biteye rwose. Tugiye kubanza guhera mu gace bita Rugezi. Imirwano yatangiye muri kara gace ka Rugezi, hari yashize karibu nk'amezi abiri yaragiye kuzura. Muri Minembwe nta saso ryumvikana. Ariko ku munsi wo kuwa kane amasasu yumvikanye mu duce twa za Rugezi. Katugende gake. Kuki hamaze igihe nta cyumvikana? Ni umutuzo ni iki? Nuko hahoze hari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi, FDLR Wazalendo. Mama 23 iza kubakura muri turiya duce twose irabirukana. Bahitamo kutongera kurwana se? Bahita babirukana babageza kure cyane. Noneho bibasaba ko babanza gutekereza uburyo bagomba kongera kugarura iki urugamba. Bakabona guhangana. Noneho barangije barongera barikusanya. Niyo mpamvu batarwanaga muri iyi minsi. Muri iyi minsi niyo batarwanaga bakomeza gusheringa. Yes. Niho dukomereje. Hanyuma noneho tugiye guhera mu duce twa za Rugezi. Rugezi kuwa kane batangiye barwanira hakujya ya Rugezi, ni mu misozi iri kure cyane. Imbere iyo misozi akaba ari ahantu bita Kuwihene. Kuwihene? Mama 23 natwirwaneho baza kuba bakura. Barabirukana babageza ahantu bita Nyakirango. Bamaze kubakura muri kano gace ka Nyakirango, ejo barongera baraza. Baza kugira gute kubatera. Mama 23 ibakoraho. Tibamanura umusozi Nyakirango, bagera mu mugezi, irabambutsa umugezi, baraterera, bagera ahantu biti Musufe, bavi Musufe. Mama 23 bari inyuma, irakomeza irabirukankana, ibageza neza ahantu bita Inagatete. Hose iragenda inyuma ibirukankana. Ibagenda inyuma ibirukankana. Ibageje aho biti Inagatete. Bwije ariho igeze, irahafungira. Irahazitira ngo batagirongera kubarwanya. Yego. Maze kuhafungira abazareno mu gitondo karekare, FRDC, FDLR nabo bahita bavuga bati reka twisuganye turebe uburyo tuza kugira gute, tuza kugaba ibitero hariya muri kare ya gace. Bahita baza kugaba iki ibitero mu gitondo cya kare. Mu gitondo cya kare. Ibi turi batuvuga ni iby'uyu munsi muri gitondo. Twabanje kubabwira kuwa kane kugira ngo utarabyumvishe kuwa kane abyumve no kuwa gatanu ko byagenze, tubone kwinjira none uyu munsi. Niko bimeze rwose. Hari Inagatete mu gitondo karekare babyuka abasheringa. Babyuka abasheringa, Mama 23 naho yabakozeho. Bahise bamanuka. Hari ahantu hari umurambi, ikibaya mu Kinyarwanda byumvikana. Yego. Cyo kibaya bahise bakimanuka baterera agasozi aho barimo abasheringira, barabamanura. Bamaze kubamanura kugeza ubu ngubu Mama 23 ndirava kuri ako gasozi, ariko abo bahanganye ibo barangije kugera mu gace bita ngo ni agace bita ngo ni Kadego. Ako gace barangije kukageramo kugeza ubu ngubu niho bagize gute, niho bafungiye kugeza ubu ngubu. Ariko ntabwo barimo bakarwaniramo. Ntabwo barakarwaniramo, ariko urumva aho baraye bahabakuye. Kera barangije kuba bakura, Mama 23 irangije kwigarurira kare agace kose kitwa Inagatete. Kandi mu minsi yashize Inagatete bari bayigaruriye, baza kuyivamo basubira inyuma kugira ngo bajye mu bintu by'imishikirano, ariko ubwo wabagabye bitero bongeye bigarurira kare agace kiki ka Kadego. Kafashwe uyu munsi nako. Kafashwe uyu munsi Kadego ndi barayigaruriye. Cyo bigaruriye cyose niki ni Inagatete. None nibwo yamaze gufata. Yabaye tombe kabisa. Hano mu Minembwe. Saho gusa hari imirwano. Ngira ngo no mu bice bitandukanye birimo Arugezi, naho ntabwo byoroshye cyane. Hari aho bihagaze bite muri rusange. Urakoze. Reka duhere muri biriya bice.
bya za Rugezi kugeza ubu ngubu Rugezi iyi mirwano yaberaga muri turiya duce twazana Gatete niyo yari ivuye Rugezi irakomeza ahubwo reka tujye muri tuno duce bita kwa Murima. Hano kwa Murima harimo kubereye ibitero bikomeye cyane. Ariko kwa Murima kuki hakomeza kuba ibintu kandi bimaze igihe bivugwa mu minsi ikiza haranabaye ibintu byo kubatombe bigasa n'ibihagaze kuki bikomeza kugaruka? Hariya kwa Murima habatombe ariko buriya kwa Murima nta muntu ubamo. Nta muntu ubamo? Yego. Ariko kwa Murima ni umusozi witwa kwa Murima. Kwa Murima nyine ni umusozi witwa Murima mu Giswahili. Ni umuntu wose yitwa gutyo barahamwitirira. Oya ni umusozi. Ni umusozi witwa Murima. Murima ni mu Giswahili, Murima umusozi. Ni umusozi. Nuvuga ngo hariya kwa Murima. Hariya ari AFCM 23 natwirwaneho ntabwo bahafite. Ari igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ntibahafite. Kubera ko hariya kwa Murima udafite icyo bita Nyaruhinga, ntugire icyo bita Mukoko, ntugire icyo bita Bicumbi, ntugire icyo bita Nyamabugumu, hariya kwa Murima ntiwahaba. Kubera iyo misozi iri hejuru yo kwa Murima gutya hafi ya yose. Aho kwa Murima hasa no hari hasi ya. Ni hasi ntabwo ari ukuvuga ngo hasi. Urabona izi ndebe twicayemo? Yego. Twega turi hejuru mu musozi. Kwa Murima ni hano hasi. Ni nk'ikibaya. Ni ikibaya. Ni ahantu hari ikibaya. Kigoswe n'imisozi ku ruhande gucyari Nyaruhinga. Hano gucyari Mukoko. Hano gucya hari Bicumbi. Hirya aho hari za Pwenzero. None se wambwira ngo hariya wahaba gute utafite? Nukuvuga ngo uvuze nk'ingabo za leta zivuze ngo zirajya hariya. Mama 23 yabasheringa mu masegonda bakahava. Birumvikana neza. Mama 23 ivuze nayo ngo reka tumanuke tujya hariya kwa Murima. Ugomba kujya hariya kwa Murima warangije gufata icyo bita Kananda. Imbere yaho warangije kuhafata. Niyo mpamvu hariya kwa Murima nta basirikare babamo, nta n'abaturage babamo, bose barahunze. Ujya wumva Rugabo iyo avuze arakubwira ngo kwa Murima ntituhafite, tuhakorera patru gusa. N'ingabo za leta nabo ntibahafite. Bakora patru gusa bacunga umutekano waho gusa cyane rwose. Bakora patru bakongera bakazamuka hejuru mu misozi. Nese guki bakora patru kandi batafite ubwo nyine ni ukuvuga ngo n'ingabo za leta ndibarimo. Babisobanura ko reka turebe ko hari ingabo za leta zishobora kuba zashema. Yego. Ngira ngo aho niho bita kwa Murima. Hanyuma none hano kwa Murima naho ku munsi w'ejo ko byagenze. Bashakaga kurasa hariya kwa Murima. Ariko bashakaga kurasa ingabo za leta. Bari bagenzi ibitwaro ku gasozi kari nko hakurya gutya bakita ngo ni Abala. Ako gasozi niko bagenze ibitwaro. Bari bagize intwaro ku gasozi ziremereye. Bakumva ko bagomba kurasa kuri kariya gasozi. Bakumva ko bajenga ibitwaro hariya bakarasa aho bita kwa Murima. Basheringaga kwa Murima. Basheringa kwa Murima bakabona ntibiri gukunda. Bazi ko nta basirikare barimo. Noneho barabyimura babizamura haruguru batangira gusheringa hehe Nyaruhinga mu ishyamba, bagatangira gusheringa hehe Mukoko. Aho bita Pwenzero nta kompara ryahagera riri aho ngaho. Kubera ko ari kure? Ni kure rega hariya ni kure. Kwa Murima na Pwenzero ni kure. Pwenzero kugira ngo uve kwa Murima ugere Pwenzero ni ahantu ugenda n'amasaha 3 uri mu ishyamba gusa. Ni kure. Gusa ariko Pwenzero buriya niwo hafite umuhanda. Nuvanga umuhanda uva Baraka ukagera Fizi ukagera muri Minembe unyura muri iryo shamba rya Bicumbi ari ryo rihingukira hehe Pwenzero. Ni no muhanda route bwegera Pwenzero. Niyo route principale. Uvamo ushobora kuva na Baraka. Urumva? Urashobora kuva Baraka. Uwo muhanda nyabagendwa munini cyane. Uretse no kuvuga ngo Baraka. Urashobora kuva Bukavu. Ukambuka hariya Kamanyola. Ugatambuka ukinjira Uvira. Ukava Uvira ukagera Baraka. Baraka ukagera Fizi. Fizi ugatambuka Mboko. Mboko ukagera Kananda. Kananda ugakata mu kuboko kw'ibumoso kari ku muhanda werekeza Rurimbi. Directement ugahita ugera aho ngaho kwa Murima. Kwa Murima ugahita ukomeza umuhanda wo mu kuboko kw'iburyo. Directement ukinjira mu cyo bita Bicumbi. Bicumbi neza ugahinguka ahantu bita Pwenzero. Ariko ukiraho kwa Murima hari akandi kayira kari mu kuboko kw'ibumoso. Urazamuka nyine ukaza guhingukira muri ya shamba ndimo kukubwira barimo basheringamo rya Mukoko. None hano hantu kwa Murima uratubwira uti hamaze iminsi nta muntu runaka uhagenzura. None kuki yongeye ku imirwano yabayemo no kuvuga ngo iyo abazarendo basherinze Mama 23 kamanuka nabo bahita bava Kananda birukanga kugira ngo batadutanga hehe hariya kwa Murima. Ni nko kugira ngo twahurire ni tere de guerre ni tere y'imirwano ni tere y'imirwano ariko bose ntawubamo bamwe urabona
nari ngize ngo ari wowe mbyereka reka nereka abantu badukurikiye nta kibazo. ni ukuvuga ngo bamwe bari mu musozi uri hakurya abandi bakaba mu musozi uri hakuno hanyuma noneho hagati yaho hakaba ikibaya icyo kibaya nta muntu ugituyemo nicyo bahuriramo bakagira gute bakarwana kugira ngo mama 23 ube muri kiriya kibaya ni uko ibakura muri hariya bari kwa Kananda ikibakuremo ibone ko install ibirindiro byabo kwa Murima hanyuma noneho n'abariya kugira bazalendo kugira ngo bahabe nuko bagomba kurasa ingabo za FCM 23 ziri muri turiya duce kwa Mukoko Nyaruhinga ndetse na hariya Bicumbi. None se ubundi ubwo kuhafata kwa Murima niba ari uko hameze ubwo hafata wese niba ari ahantu hari munsi hitaba mu kibaya ubwo singira ngo iyo misozi hakikije bamujya hejuru none bakamurasa oya uko nabwiye kuhafata ntago ari ukuvuga ngo kwa Murima ugomba kuhafata gutya gufata kwa Murima ugomba kwa divasinga nimba ari mama 23 ivuye hariya iri ifite ibirindiro igomba guhita ya divasinga hariya kwa Murima directeur igakubita Kananda iciye hagana hehe kwa Murima ikubise Kananda kwa Murima baba bahafashe ikubera ibirindiro byabo baba babigenze cyangwa baba babishize imbere yo kwa Murima nicyo bisobanuye kuhafata cyane icyo bisobanuye kuhafata ariko mu gihe batafata Kananda kwa Murima ntiwahafata bivuze ngo iyi mirwano iri kuba ni iyo kurwana kugira ngo buri umwe atahafata cyangwa se undi ahafate mbere y'abandi cyane rwose ariko kuhafata yafite point strategique point strategique iriya misozi barimo niyo ifite point strategique niyo bari kurwanira niyo bari kurwanira hanyuma noneho baza bakomeza kurwana hariya muri turiya duce hariya baraharwana kwa Murima ingabo za mama 23 ziza kubamanura zibakura hariya kwa Murima zihita zongera zimaze kuhafata zihita zongera zirazamuka zisubira hajya muri ya misozi yabo nabo abazarendo nabo bahita bongera basubira muri ya misozi yabo harya barwaniraga hari gutyo nabo bararwana bamwe bagasubira inyuma n'abandi bagasubira inyuma cyane rwose wabyumvikanye neza yego twinjire mu gace bita Mutambara Mutambara iyi Mutambara ni umugezi yantake kugira ngo abantu babashe kubyumva neza iyi Mutambara irimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo Azarendo irimo FDLR hano habaye ikintu kidasanzwe kimeze gite basenye ibiraro by'uyu mugezi bisenya gute se bakambuka bati ntago tuzi ukuntu bari bwambuke niba batinye ngo mama 23 igiye kugera hano muri tuno duce ibiraro bahise babisenya nabo se nisi bafite ubwato nibura ntabwo ari ubwato Mutambara ntago ari nini cyane ni ntoya ariko bahise basenya ibiraro byabo noneho no kwisenya ubu ni ku mpeshi cyangwa se muki urabona ko ku mpeshi amazi aba yabaye make yabyanga byakunda yego bivuze ngo watambuka cyangwa se kuvogera niko babyita mu Kinyarwanda nubwo utavogera urashaka no gukoresha ingunguru buri urazikoresha ugatambuka mu mazi nta kibazo cyane rwose ingunguru urazikoresha hanyuma noneho Wazarendo FRDC FDLR barimo barashinja mama 23 ngo nibo basenye kiriya kiraro cya Mutambara nyakuri cyashengwe nande ntabwo turamenya bagisenye ariko biri kose wagisenye n'ufite ubwoba bw'uko yaraswa n'umuntu ibigaragara baravuga ngo cyasengwe n'amadrone ngo ayo madrone niyo yasenye ikiraro cya Mutambara hari ibimenyetso byagaragaye se by'uko drone zagisenye biragaragara hari imodoka zaharasiwe harashwe imodoka ebyiri zande z'abarundi izo modoka ebyiri z'abarundi nako zarashwe nimugoroba ntago ari uyu munsi zarashwe nimugoroba zikaba zatikiriye hariya zarimo abasirikare ariko babarasira hejuru y'ikiraro cya Mutambara ariho bari bageze umuvugizi wa 33e Legion Militaire ya Kongo uwo bita Rigani yahise atangaza Lieutenant Rigani bira kuvuga umusirikare udashizeho ipete rye abari ikibazo ntacyo bitwaye none ahita atangaza aravuga ngo mama 23 irasha abasirikare b'u Burundi irangije irasikirana niko yahise avuga Lawrence Kanyuka nawe ahita atangaza ati igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuyemo kirasha abasirikare b'abarundi ntago tuzi icyo bapfa barangije bahita basenya n'ikiraro harimo kwitana ba mwana gusa ntiturabasha kumenya ese kiriya kiraro ni bande bagisenye turaza kuyatuza neza tumenye nyakuri habaye kininde uwakoze ibyo bintu ngira ngo dukomeze n'ibi byavuzwe ahangaha muri rusange ni byinshi cyane ariko noneho mu bice bitandukanye birimo amasisi hari imirwano hanyuma tugikomeje hanyuma noneho mama 23 kugira ngo ibashe kurinda biriya bicirimo hari ibice igomba kubanza gufata kuki igomba kubanza kubifata ni ukugira ngo ariho bakorera ubwirinzi bw'ibyo bice bindi bafite ni ibihe sasa ibice bagomba kubanza kurwana bakabyigarurira
ndakubwira akise nyinshi. Akise yo mu majyaruguru ya Minembwe ariyo haherereye za Pwenzero na za Mukoko za Nyaruhinga no kwa Murima. Bagomba kubanza kurasa agace bita Kirumbi. Bakarasa icyo bita Kanguri. Bakarasa aho bita kwa Murima. Ariho twavugaga. Twahavuze. Bakarasa icyo bita na Kiheri. Bakarasa icyo bita Mutambara. Bakarasa icyo bita Bibogobogo. Bakarasa icyo bita Tubuki. Bakarasa icyo bita Abala. Twahavuze ariho nakubwira bari bagenzi birindiro. Bakarasa icyo bita Kananda. Bakarasa icyo bita Mboko. Bakarasa icyo bita Kasanga. Bakarasa icyo bita mu ishyamba rya Ndo. Bino bice niyo bamara kubirasa mu gihe batakwigarurira bino bice cyangwa se bimwe muri byo ibitero bizakomeza bigire gute, bazakomeza bagabeho ibitero. Mu gihe bamara kubifata noneho byaba bivuze iki? Byaba bivuze ko Fizi baba bayifashe kubera bino bice byose muri Fizi baba bayifashe na Baraka baba bayifashe. Ibi bice byose ngubwiye biri hejuru ya Baraka, biri no hejuru ya Fizi. Ukurikije uko urugamba rumeze buri munsi urarukurikira, ubona byasaba iki cyangwa se ubona hari urugendo rungana iki? Nta rugendo rurerure rurimo. Buriya kuva aho mama 23 ifungiye no kugera muri Baraka nta hantu ushobora kugenda n'amaguru utagenda amasaha 8-9 n'amaguru. Gusa sinashobora kwabara ibirometero kubera ko hari hamwe hagiye haba imisozi gutya, ahandi hakaba amasaha 8 ni makeya ku muntu ugifite imbaraga cyane rwose. Noneho nk'umusirikare ashobora kuhagenda nk'amasahane cyangwa amasangane, ko n'abasirikare iyo bagenda, abasivile bakunze kugenda ku zuba, ariko abasirikare ntabwo uzabona umusirikare ugiye gutera ugenda ku zuba, bagenda ijoro. Kandi urugendo rw'ijoro nibwo rwendeka cyane kuruta urugendo rw'amanywa. Hanyuma bano bose barimo batera hano bakomeza gutera muri bino bice biyobowe na mama 23. Aba nabo dore uduce barimo bavamo, barimo barava muri Uvira, muri Fizi, muri Baraka, muri Mboko, muri Kananda, muri Rurimba, muri Kirembwe, muri sekiteri ya Rulenge. Niho bari kuva bajya gutera, niho bari kuva bari gutera. Hanyuma noneho aba bateye muri tuno duce twa za Rugezi kugira ngo Rugezi nayo ituze, nuko nawe ifite uduce igomba kwigarurira. Tumwe barangije kutwigarura yego, harimo tuhe bagomba kwigarura icyo bita Gasiro na Gatete bayigaruriye. Kadegu ntibarayigarura, bagomba kuyigarurira, ndetse na Mirimba bakayigarurira. Icyo gihe Rugezi yose izahita ituza. Nicyo bisabwa. Hanyuma bakongera bakigarurira icyo bita icyo bita sekiteri ya Rulenge, kubera sekiteri ya Rulenge itanga musada mu bice bitatu. Itanga musada muri Rugezi, igatanga musada no mu baturutse hariya muri Rulenge, ndetse ikanazenguruka igatanga musada mu baturutse mu majyaruguru ya Minembwe, ariho muri kariya gace kiki, muri kariya gace kaza Pwenzero. Byumvikanye neza cyane. Muri masi twavuze ku bice byafashe n'uba twabigarutseho, ahubwo noneho dukomeze turebe muri rusange. Hari abantu batandukanye cyane se abasirikare benshi bo muri FDLR byamaze kumenyekana inshingano bafite muri Kongo cyangwa se muri FARDC. Bano barwanyi bo muri FDLR niki cyamaze kujya hanze ku nshingano bakora cyangwa se niki bakorana na FARDC muri rusange? Urakoze cyane bwana Marakiya. Ibi ngibi akenshi twagiye tubigarukaho, tuvuga ngo FDLR ifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntibabyemere, abantu ntibabyemere. Njyewe nakoze ubushakashatsi, mvugana n'abantu bari muri za Minembwe, mvugana n'abantu bari za Kinshasa n'abandi benshi batandukanye. Yewe hari n'umu FDLR uheruka gutanga ubutumwa, sibyo, avuga bamwe mu bayobozi ba FDLR bakorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. iradiyo yakoresheje sinyivuga si ngombwa, ariko we abashyira hanze. Ubu nanjye ndabafite hano. Hanyuma abo ngabo naba bakurikira. Hariyo koloneli Karateka. Uyu nguyu koloneli Karateka ni koloneli mu ngabo za FARDC. Akorera Masisi, niho arwanira, niho urwana ahantu bita Mitimingi. Uyu nguyu avuka hehe? Avuka muri Cyangugu. Yego. Azwi ku izina rya Mugisha. Cyangugu yo mu Rwanda. Cyangugu yo mu Rwanda. Apana Cyangugu ya Karehe. Hanyuma akabo bita Nsengiyumva. Anakreti. Uyu nguyu ni koloneli nawe, ni koloneli. Yego. Uyu akorera Kinshasa. Akora muri Demiap. Demiap ubona kuvuga? Demiap niba abasirikare baba intelligence bashinzwe kubaza umusirikare ukekaho icyaha.
bashinzwe ubutasi. bashinzwe ubutasi. Aha. Ni ukuvuga ngo nimba baguketseho ikintu Aha. uri umusirikare baraguhamagara ubazwa n'aba ngaba barimo uwo bita Nsengiyumva. Ubwo ni nk'urukiko rwa gisirikare bakoramo. Ni nk'urukiko rwa gisirikare ariko ntabwo ari ukuvuga urukiko kandi ibo nibo bakubaza barangiza kukubaza bakabona kugushikirizwa yego n'abagenzacyaha ba gisirikare. N'abagenzacyaha ba gisirikare nicyo bita Demiape muri Kongo. Yego. Uyu nguyu akaba yikoreramo ari muri Kinshasa. Amazina ye nyine ni Nsengiyumva Anakerete. Hakongera akaba uwo bita Koloneli Rucyahana Jean Baptiste. Uyu nguyu yakuriye polisi muri Lubumbashi. Akuriye polisi mu ntara ya Lubumbashi. Ni umu FDLR. Rucyahana Jean Baptiste akuriye polisi y'igihugu muri Lubumbashi. Uyu nguyu nawe ni umu FDLR. Hakaba uwo bita Koloneli Mbango Mbao ariko uzi ku izina rya Kinyarwanda Kuradusenge. Niryo zina rya Kinyarwanda ziwe. Uyu nguyu ayoboye ni Koloneli uyoboye muri Beni, ni ushinzwe ikibuga cy'indege cya Beni. Aba bose nkubwiye izi ni ingero zifatika zigaragaza ko FDLR ifatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo ntibabyemera, barabihakana bakavuga ko FDLR badafatanyije. Izi ni ingero tuba twateguye ni zimwe mu zihari kuko ni nyinshi. Ni nyinshi cyane kubera ko tuba dufite umwanya mutoya. Izi aba ari zo ngero tuba twateguye kugira ngo byumvikana FDLR yamaze gucengera cyane muri FARDC no muri Kongo mu butegetsi indani. Kuko mu byumvikana inshingano nk'izi zirakomeye ko nakuriye polisi mu gihugu kandi ari inyeshyamba ni ikibazo. Mu byumvikana ko amaze gucengeramo neza mu buyobozi kubatandukanya na FDLR birashoboka, bisaba iki? Bariya kugira ngo batandukane na FDLR na FARDC ni ubushake bwa Kongo. Kongo yabigizemo ubushake bya Kongo, bishatse byakunda. Ariko Kongo nayo ntiyabigiramo ubushake ngo bikundire nk'uko babishaka. Ese buri utarajya kure iramutse bishatse kubatandukanya ko ifite amabanga menshi ntabwo yazabahinduka. FDLR n'ubundi yabarasa. Ngo FARDC yitandukaje na FDLR n'ubundi byabyara ikindi kibazo. Byabyara ikindi kibazo kandi ikindi ugomba kumenya wari ko FDLR igira uruhare mu gushiraho bamwe mu badepite bayihagararira. Yego, irabafite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo. Niyo mpamvu navuze ngo kuba FDLR yatandukana na FARDC ni ikintu gisa no kigoye. Kiragoye, ifitemo n'abantu bayivuganira mu nteko ishinga amategeko. Ari nabo bantu bari mu nteko ishinga amategeko ari bo bayihesha iki umwanya. Ubu nagwa n'ingero. Umugabo bita Jean Bosco sibyo Sebishimbo si umusenateri. Uyu nguyu ajya kwiyamamaza. Uyu nguyu yashizweho na FDLR. Ni na FDLR mu amafaranga yakoresheje mu kwiyamamaza. Hakajyaho bita Safari Nyagatare. Uyu nguyu ni umu FDLR ari mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukajaho bita Jacques Gahizi. Uyu ni umu FDLR ari mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakajyaho bita Justin Bitakwira ni uwariya Uvira, arazwi cyane, arazwi Bitakwira. FDLR niyo yamuhaye amafaranga yo kugira gute kugira ngo abashe kwiyamamaza. None wavuga ute ko badafitemo ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko? Niba ndi kuvuga ngo baramutse birabavuga ku munwa ngo FDLR ntayihari cyangwa se ngo bazayisenya, baramutse biyemeje ngo tugiye gusenya FDLR ntibyagira ingaruka ku butegetsi bwose? Cyagira ingaruka erega baba bagiye kubashora mu rundi rugamba ruremereye, baba bigiye kwisenyera igihugu muri rusange cyane rwose, baba bagiye kwinjira mu rundi rugamba ruremereye. Bivuze ngo kuba bayisenya bisa n'ibidashoboka rero. Ubwo ntabwo bigeze bayisenyereka. Ni bande se ubwo dutegereze kubona FDLR na FARDC bakorana igihe kirekire cyane? Baracyakorana n'ubu ngubu, barimo barakorana kandi n'ubu ngubu barafashanya, nta kintu na kimwe cyazabatandukanya. Byumvikanye cyane. Niko reka turezanga aya makuru. Urakoze cyane bwana Marakiye. Nshimiye abantu bose banye natwe muri aya makuru muri iyi saha twari tugezemo, mwakoze cyane. Nshimiye Nikora muri aya makuru none nawe yakoze cyane. Mwese mubwira ngo muri muhaye muronke, ibiganiro byacu birakomeza. Nitwa Ajabo Marashamwe Nikora, muhaye muronke. Sawa sawa. Imboni TV, imboni ya rubanda.